Ndagira ngo nongere masuze kandi mbifurize ibihe byiza nako mbaye ikaze muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugera tubagezaho uyu munsi ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere 2026. Ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda, namwe mudukurikira muri hanze y'ubutaka bw'u Rwanda, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi, Tanzania ndetse n'ibihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika. Ariko namwe mudukurikira muri Rwotamasibe cyangwa se muri hanze y'umugabane wa Afurika, bari hakurya y'amazi magari, bari mu bihugu byo ku mugabane Burayi, Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe. Ikaze muri amakuru. Nagira mbabwire ko mu gihe ku itariki ya 4 ukwezi kwa 12 umwaka ushize 2025 i Washington DC hashyirwaga umukono ku masezerano yagombaga gukemura ibibazo by'amakimbirane ari hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Paul Kagame yari yitabiriye, Perezida Felix Tshisekedi yari yitabiriye. No kuvuga ngo uwo muhango wabereye Washington DC witabirwa na Joe Lawrence w'igihugu cya Angola, witabirwa na Dr. William Samoei Ruto w'igihugu cya Kenya, Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi yari yitabiriye, ndetse na Jessica Alupo uyu minisitiri w'intebe w'igihugu cya Uganda, bose bari bitabiriye uyu muhango. Ariko nayo mabwire yuko mu buryo butunguranye cyane Trump ni icyemezo gikomeye cyane amaze gufata aka kanya, kirimo kuba agomba guhagarika visa. Ndebe nkuko mboze mbisoma mu kanya gato yandi ndibuze kubigarukaho nyuma yo kuba amakuru mu buryo bwinshi make. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko guhera tariki ya 1 Mutarama 2023 yahagaritse mu buryo bw'agateganyo gutanga zimwe muri visa hashingiye ku cyemezo cya Perezida Donald Trump nimero 10998. Itangazo ry'iyi ambasade rero ryashyizwe hanze ku itariki ya 8 Mutarama 2023 rigaragaza ko Amerika yahagaritse gutanga zimwe muri visa ku baturage mu buryo bukomeye cyane. Ikindi cyemezo gikomeye cyane cyo kiraza kugira ingaruka ku bihugu byinshi cyane, ndetse n'abanyarwanda nabo ntabwo baraza gusigara hirya no hino ku isi. Naho Trump yavanye Amerika mu miryango mpuzamahanga 66 irimo n'iya Loni. Nifuza ko muraza no kubitangaho ibitekerezo muri amakuru yacu mukatubwira murabona biraza kugira ingaruka ki ku baturage hirya no hino ndetse mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House byatangaje ko Donald Trump yashyize umukono ku cyemezo cyo kuvana Amerika mu miryango 66 mpuzamahanga itagifite icyo imari icyo gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iyo miryango harimo 31 ya Loni n'indi 35 itari ya Loni. Ibi bibaye nyuma y'uko ku itariki ya 4 Gashyantare ukwezi kwa 2025 hari hasohotse iteka rya perezida ryo kuvana Amerika no guhagarika inkunga zigenerwa imiryango imwe n'imwe y'umuryango w'abibumbye, hamwe no gusuzuma inkunga Amerika itera imiryango mpuzamahanga yose. Mu buryo butunguranye rero nk'uko nabivuze, iki ni icyemezo kiri buze kugira ingaruka zikomeye cyane ku baturage. Guhagarika visa ku baturage bajyaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuva ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 2026 byose rekanze mbigaruko. Ndaza kubabwira iryo tangazo rimaze gushyirwa ahagaragara na ambasade, hanyuma reka mbanze mbahe inshamake y'andi makuru y'ingenzi agezwe muri aka kanya, hanyuma tubone kuganira kuri ayo makuru yihutirwa cyane nabateguriye. Mabwire ko mu gihugu cya Maroc havumbuwe ibisigaratongo by'abantu babayeho mu myaka 1700 ishize. Mu buvumo bwo muri Maroc havumbuwe inzasaya ziriho n'amenyo z'ibiremwa byabayeho mu myaka 1773 bifitanye isano n'abantu bubu. Ibimenyetso biri gufasha abahanga kumenya uburyo ibiremwa abantu nuko bakomokaho, nuko icyo twita Homo sapiens. Abize amateka murabizi n'abantu muri rusange bageze muri Afurika. Abashakashatsi bagaragaza ko babonye ibyo bisigaratongo birimo amenyo y'inzasaya z'abantu babiri bakuru ndetse n'urw'umwana ari kumwe n'amenyo igufwa ryo mu kibero ndetse n'urutirigongo, byabonywe mu buvumo buzwi nka Grotte Aumonide bwo mu mujyi wa Casablanca muri Maroc. N'ubuvumo bikekwa ko bwari isenga ry'ibikoko, kuko iryo gufwa ryo ku kibero bigaragara ko ryangijwe n'impyisi, bigaragaza ko rero uwo muntu yishwe nazo. Abashakashatsi kandi bavuga ko ibi bisigaratongo kandi bishobora kuba byaravuye ku biremwa bifitanye isano n'abantu b'ubu Homo erectus, byagenderaga kandi ku maguru abiri nk'abantu b'ubu. Ibiremwa kandi byagaragaye muri Afurika mu myaka miliyoni imwe
n'ibihumbi 900 ishize. Nyuma bigaragara ko muri Aziya mu Burayi bagaragaza kandi ko ibi bisigaratongo bigaragaza itsinda ry'Abanyafurika babayeho mbere y'uko habaho ibiremwa Homo sapiens Abanyafurika b'ubu bakomokaho n'ibindi biremwa bizwi nka Neanderthals ndetse na Denisovans byabaye inkomoko y'Abanyaziya ndetse n'Abanyaburayi. Jean-Jacques Ibler wo muri Collège de France iherereye i Paris wayoboye ubushakashatsi kuri bisigaratongo yagize ati ni ukwitondera kuvuga ko ibi bisigaratongo bikomoka ku bisekuruza bya vuba bya muntu ariko biri hafi y'abantu babayeho kera bakomotseho abo muri Homo sapiens muri Afurika n'abandi bitwa Neanderthals ndetse na Denisovans mu Burayi na Aziya. Ibi bisigaratongo kandi bikomoka kuri Homo sapiens bikekwa ko byari by'ibiremwa abantu b'ubu bakomokaho byabayeho mu myaka y'ibihumbi 315 ishize, nabyo byavumbuwe muri Maroc kuri site izwi nka Jebel el-Houd nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Mu makuru mu buryo bwinshi make muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amakuru avuga ku Trump yongeye kandi gutera utwatsi byo kubabarira PDD. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye gutera utwatsi ibyifuzo byo kubabarira umuraperi Sean Combs wamamaye nka PDD, avuga ko bitari mu byo atekereza muri iki gihe. Trump yabwiye ikinyamakuru The New York Times ko yakiriye ibaruwa ya PDD amusaba imbabazi za perezida ariko ko adateganya kumwemerera icyo cyifuzo. Bibaye mu gihe PDD yari yaratangaje ko yizeye kuzabarirwa na Trump mu ntangiriro za 2026 nk'uko TMZ yabitangaje mbere mu Gushyingo 2025. DD akaba yabwiraga bagenzi be bafunganywe muri gereza yitwa FCI Fort Dix muri leta ya New Jersey ko azahabwa imbabazi na perezida wa Repubulika. PDD ari kurangiza igihano cy'amezi 50 nyuma yo guhamywa n'ibyaha bibiri bijyanye n'uburaya. Makuru avuga ko nyuma gato yo gukatirwa mu Ukwakira 2025 itsinda ry'abunganira amategeko ryahise rivugana n'umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru muri White House no ku biro by'umukuru w'igihugu ufite ijambo kuri perezida, basaba ko igihano cye cyagabanywa cyangwa se agahabwa imbabazi burundu. Iminsi mike nyuma yaho Trump ubwe yari yatangaje ko azi ko PDD yasabye imbabazi. Icyo gihe makuru kandi aturuka hafi ya White House yavugaga ko Trump yari akiri mu gushidikanya ku cyemezo cyo kugabanya igihano cye, ariko amagambo aheruka gutangaza agaragaza ko yamaze gufata umwanzuro wa nyuma wo kutamubabarira. Muri Kanama 2025 Bwana Trump yavuze ko kubabarira PDD bitoroshye cyane, ko uyu mugabo bigeze gusangira ariko akaza kumuhinduka agatangira kandi kumuvugaho amagambo atari meza nk'uko Bwana Trump yakomeje kugenda abigaragaza. Kaze rero muri aya makuru yacu kandi ku cyemezo gikomeye cyane cyamaze gufatwa na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse gishobora kuza kugira ingaruka yaba ku baturage by'umwihariko mu gihugu cya Tanzania nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira, ariko ntabwo ari kubikora gusa mu gihugu cya Tanzania kuko akomeje no kubikora hirya no hino mu bindi bihugu bitandukanye byo ku mugabane cyane cyane wa Afurika, ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Tanzania yatangaje ko guhera ku itariki ya 1 Mutarama 2026 yahagaritse mu buryo bw'agateganyo gutanga zimwe muri visa ku Banyatanzania hashingiye ku cyemezo cya Perezida Donald Trump nimero 10998. Itangazo ry'iyo ambasade ryashyizwe hanze ku itariki ya 8 Mutarama 2026 rigaragaza ko Amerika yahagaritse gutanga zimwe muri visa ku baturage ba Tanzania. Rigira riti dushingiye ku cyemezo cya Perezida nimero 10998 guhera ku itariki ya 1 Mutarama 2026 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse gutanga zimwe muri visa ku baturage ba Tanzania. Visa zahagaritswe zirimo izahabwaga Abanyatanzania bajyaga muri Tanzania muri Amerika muri gahunda zo gusura abantu, kwivuza n'ubukerarugendo n'izindi zo kuba muri icyo gihugu mu gihe kitarenze amezi 6. Amerika yahagaritse kandi gutanga visa zihabwa Abanyatanzania bajyayo by'igihe gito nko kwitabira inama, kujya kuganira ku masezerano y'akazi n'ibindi bikorwa nk'ibyo. Yahagaritse none visa zahabwaga abanyeshuri n'abandi bajyayo mu mahugurwa atandukanye y'amasomo, ndetse na visa zihabwa abimukiraga muri Tanzania muri Amerika bavuye muri Tanzania. Abanyatanzania bazakomeza guhabwa visa zijya muri Amerika n'abafite green cards, abajya kwitabira ibikorwa bya siporo n'amarushanwa mpuzamahanga, abafite ubwenegihugu bw'ibihugu byombi ndetse n'Abanyatanzania kandi bashobora kuba bakora mu nzego z'ubuyobozi muri Amerika. Ambasade ya Amerika muri Tanzania yagaragaje ko visa zatanzwe mbere y'itariki ya 1 Mutarama 2026
saa sita n'umunota umwe z'amanywa zigifite agaciro. Inongera ko abaturage ba Tanzania kandi bazakomeza gusaba viza bazajya basuzumwa hakurikijwe itegeko rishya. Icyemezo cya perezida wa Amerika nomero 109998 cyatangiye kubahirizwa ku itariki ya 1 Mutarama 2026, kikaba kandi gikubiyemo urutonde rw'ibihugu bigera kuri 39 Amerika ivuga ko yahagaritse guha viza, ivuga ko itizeye uburyo bahabwamo ibyangombwa. Amerika igaragaza ko hari ibihugu bidafite uburyo bwizewe bwo kubika no kugenzura amakuru y'irangamimerere, bigatuma mu itangwa rya viza hashobora kandi kwinjiramo abantu Amerika ifata nk'abashobora guteza ibyago ku mutekano wayo. Kubera ko kandi muri ibyo bihugu nta buryo bwo gusangira amakuru na Amerika ku basaba viza buhari, Amerika ivuga ko ariyo mpamvu yafashe icyemezo cyo guhagarika kuzitanga by'agateganyo. Amerika kandi yakajije ibisabwa mu gusaba viza zijyayo, birimo kugenzura ibyo uyisaba yashyize ku mbuga nkoranyambaga mu bihe byashize, ndetse no kongera kandi gusuzuma zimwe mu zari zaratanzwe mbere. Buri mezi 6 Amerika ivuga ko izajya igenzura niba ibihugu byashyizwe kuri urwo rutonde byarubahirije ibisabwa birimo gusangira amakuru nabyo, bityo rero bikomorerwe kongera kandi guhabwa viza. Urwo rutonde rushobora kandi kwiyongera, ruriho ahanini ibihugu byo muri Afurika birimo Tanzania, Afghanistan, Burkina Faso, Chad, Repubulika ya Congo, Guinée Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Mali, Niger, Sierra Leone, Somalia, Yemen ndetse n'ibindi bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma babwira ko ibiro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House byatangaje ko Trump yashyize umukono ku cyemezo cyo kuvana Amerika mu miryango 66 mpuzamahanga itagifite icyo imariye icyo gihugu. Muri iyo miryango harimo 31 ya Loni n'indi 35 ifite itari iya Loni. Ibi bibaye nyuma y'uko tariki ya 4 Gashyantare kuvuga mu kwezi kwa 2025 hari hasutse iteka rya perezida ryo kuvana Amerika no guhagarika inkunga zigenerwa imiryango imwe n'imwe y'umuryango w'abibumbye, hamwe no gusuzuma inkunga Amerika itera imiryango mpuzamahanga yose. Iryo tangazo rivuga ko iryo teka kandi ryari ryategetse umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga afatanyije n'uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye gukora isuzuma n'imiryango yose mpuzamahanga ya leta, intergovernmental organizations Amerika ibereye umunyamuryango kandi iha inkunga iyo ari yo yose cyangwa se ubundi bufasha. Bagasuzuma kandi amasezerano mpuzamahanga yose Amerika ifitemo uruhare, hagamijwe kumenya imiryango n'amasezerano mpuzamahanga bihabanye n'inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Donald Trump yagize ati, nasuzumye raporo y'umunyamabanga wa leta kandi nyuma yo kuganira n'abagize guverinoma yanjye nafashe umwanzuro ko bidahuje inyungu za Amerika gukomeza kuba umunyamuryango, kugira uruhare cyangwa se gutanga ubundi bufasha mu miryango mpuzamahanga 66 irimo iyigenga n'indi ya Loni. Yongeyeho ati, hashingiwe ku bubasha nahawe nk'umukuru, ati ntegetse inzego zose z'ubutegetsi n'ibigo bya leta inzego ati gufata ingamba zihuse zigamije kandi gushyira mu bikorwa kuvana Amerika muri imiryango vuba bishoboka. Ku bijyanye n'inzego ati z'umuryango w'abibumbye kuvamo, ati bisobanura guhagarika kwitabira ibikorwa byazo cyangwa se guhagarika inkunga zazihabwaga mu rwego rwemewe n'amategeko. Trump yongeyeho ko isuzuma rye ku bindi byavuye mu bushakashatsi bwakozwe n'umunyamabanga wa leta rigikomeje. Muri iyi miryango harimo iyita ku mihindagurikire y'ikirere no kurengera ibidukikije n'amasezerano shingiro ya ONU ku mihindagurikire y'ibihe, ari nayo rero ishingirwaho hashyirwaho amasezerano mpuzamahanga arimo ay'i Paris ku mihindagurikire y'ikirere. Trump yategetse kandi ko Amerika iva mu nama nyunguranabitekerezo y'abahanga ku birebana n'ikirere n'izindi nzego zita ku bidukikije, harimo IRENA n'ishyirahamwe mpuzamahanga ryita ku kurengera ibinyabuzima. Uretse inzego zita ku kirere, Bwana Trump yanategetse ko Amerika kandi iva mu zindi gahunda za ONU zirimo izita ku mibereho myiza n'ikigega cya ONU gishinzwe ubuzima bw'ababyeyi n'abana UNFPA, aho na mbere hose kandi yari yarahagaritse inkunga. Yavuze ko ko asezeye muri SUNICED iyoborwa na Rebecca Greenspan usanzwe ahatanira kuyobora ONU. Ibi byose kandi bije byongera ku gusezera kwa Amerika muri UNESCO, OMS n'amasezerano ya Paris, uretse ko ubutegetsi bwa Joe Biden bwari bwarabihinduye mbere y'uko Trump agaruka ku butegetsi.
Ibi byemezo kandi bya Trump bikomeje kugaragara nk'igitero gikomeye cyane ku mikoranire mpuzamahanga ishingiye ku mahame ya siyansi ndetse no kurengera ikiremwamuntu. Abasesenguzi bavuga ko gusezera mu mashyirahamwe menshi atandukanye bishobora kugabanya uruhare rwa Amerika mu biganiro mpuzamahanga no gucunga ibibazo byambukiranya imipaka birimo ibidukikije, ubuzima rusange ndetse n'iterambere rirambye. Byitezwe kandi ko ibi byemezo bishobora kandi gutera ingorane ku mishinga itandukanye yaterwaga inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikaba byanahungabanya kandi uburyo amakuru y'ubumenyi mpuzamahanga byagabanyaga ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe ndetse no kurwanya ubukene hirya no hino ku isi, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashoragamo agatubutse. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino ni menshi cyane, makuru aba akomeza kugenda avugwa. Reka tugaruke kuri uyu mugabo witwa François Mitterrand wayoboye igihugu cy'Ubufaransa. Ni umunsi mu by'ukuri wagiye ugarukwaho. François Mitterrand abaye inshuti ikomeye cyane y'ubutegetsi bwa Habyarimana bwashyize mu bikorwa umugambi wo gutsemba abatutsi mu Rwanda. Mitterrand yigeze kubaza uwitwa Helmut Kohl, umugizi wa nabi hagati y'abahutu n'abatutsi, ndetse bivugwa ko mu buzima bwe atemeraga ko abatutsi bagirirwa nabi n'intagondwa z'abahutu. Hanyuma umwanditsi Philippe Schott wanditse Mitterrand A Study in Ambiguity, igitabo kivuga ku rujijo rwari mu buzima bwa François Mitterrand, yagarutse ku bihe byamuranze mu myaka 80 yamaze ku isi. Ni mu gihe kandi hashize imyaka 30 uyu mugabo wayoboye Ubufaransa apfuye. Philippe Schott muri icyo gitabo asobanura ko hariho ibintu byinshi cyane bitari bisobanutse mu buzima bwa François Mitterrand, yaba mu gihe cye nka perezida kugeza n'uyu munsi atakiriho. Schott avuga ko niba hari umurage mubi wasizwe n'ubutegetsi bwa François Mitterrand ari politike yo kuri Afurika, by'umwihariko ku ruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yavuze ko uyu muyobozi yakomeje kandi politike yari ishingiye ku bukoloni Ubufaransa bwakoreraga Afurika bishingiye mu cyiswe Franc-Afrique, gahunda ishingiye kandi ku kwigarurira Afurika hagamijwe inyungu z'Ubufaransa. Yavuze ko imikorere na politike ya Charles de Gaulle y'uburyo Ubufaransa bwitwaye mu guha Afurika ubwigenge bucagase yakomeje kandi kwinjira mu mikorere ya François Mitterrand bihumira ku mirari bishingiye ku bari bamukikije cyane cyane wari minisitiri w'intebe we Jacques Chirac waje no kuba perezida w'Ubufaransa. Schott asobanura ko imyitwarire ya François Mitterrand ku Rwanda yari igoye cyane kuyumva. Yibuka ubwo François Mitterrand yabazaga uwari chancelier w'Ubudage witwa Helmut Kohl ati ninde mugizi wa nabi, hanyuma ninde urengana kuri benshi. No kuri Schott igisubizo ngo cyarumvikanaga, intagondwa z'abahutu nizo bagizi ba nabi, abatutsi nibo barenganaga bagirirwa nabi cyo kimwe n'abahutu ati batari intagondwa. Ngo ariko ibyo byose François Mitterrand ntiyashakaga kubibona, aho Schott asobanura ko yari yarashyizeho urukuta n'ubu akigorwa no gusobanura urwo ari rwo, ati ryari ikosa rikomeye cyane. Yakomeje kandi amakosa menshi cyane ku butegetsi bwe, gusa afite kandi na byinshi yagezeho, ati nta muntu kandi wakwitega ko umunyapolitiki azakora ibintu byose ati bikagenda neza. Kiriya cyo yakoze amakosa akomeye cyane. Mu myumvire ya Schott, François Mitterrand ari ku rwego rumwe na Charles de Gaulle, nk'umwe mu bayobozi babiri kandi bahinduye cyane Ubufaransa nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Schott agira ati François Mitterrand yabigezeho mu buryo bubiri bw'ingenzi. Icya mbere ni mu mibereho y'abantu yashyize imbere cyane, ayigira inkingi ikomeye cyane politike. Icya kabiri ni umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ati nk'umukuru w'igihugu François Mitterrand yashyigikiye ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi waguka kandi ukarushaho kwishyira hamwe, ashishikariza kandi Espagne na Portugal kuwujyamo, anaharanira ko habaho isoko rusange. François Mitterrand yafashije Abafaransa kongera kandi kwiyumvanamo n'Uburayi mu gihe hari imyumvire igoye. Schott yavuze ko mu mpinduka zakozwe na François Mitterrand muri icyo gihe harimo izijyanye no kugabanya imyaka y'izabukuru ikava kuri 65 ikagera kuri 60, nkuko icyo gihe byagiye bivugwa mu bihe bitandukanye cyane. Tugarutse mu Rwanda mu makuru ajyanye n'ubucamanza, mbabwire ko Minisiteri y'Ubutabera Minjuste yatangaje ko ari gukorwa inyigo ijyanye no kuvugurura itegeko rigenga abunzi, bakaba kandi bakongererwa ububasha ku manza bashobora kandi kuburanisha
ku buryo uyu mwaka 2026 ushobora kandi gusiga byarangiye. Ubusanzwe abunzi bafasha mu gukemura ibirebana n'imanza zijyanye n'imbonezamubano n'izindi manza ariko zifite agaciro katarenze miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuyobozi w'ishami rishinzwe guhuza ibikorwa by'inzego muri Minijust Mukabatsinda Anatolie yavuze ko hari ibyo bamaze kubona ko bikwiye kongerwa mu bubasha bw'abunzi kandi bikabasha kandi gukemuka hatabaye gusigira mu zindi nkiko. Ati hashobora kuzabaho kuzamura nk'ikiburanwa kikava kuri miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda kikagera nko kuri miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda kuko byakongera ibibazo ati bazajya bakemura itegeko kandi rirashoboka ati bashobora kandi no kuzongererwa ububasha mu kuburanisha ibyaha by'ubujura ubuto budaciye icyuho. Atanze urugero ku mwana kandi ushobora kwiba amagi y'inkoko umubyeyi we akajya kandi kuyagurisha kandi batabyumvikanyeho na cyane ko bajya rero babibona. Ati icyo ni ikibazo abunzi bakemura nubwo tukibiganira ariko turateganya kandi kubongera ububasha. Abunzi nabo kandi bavuga ko nibongerwa ububasha bazarushaho rero kugira uruhare mu kwihutisha ubutabera bikazamura iterambere ry'igihugu cyihuta. Icyakora nabo bagasaba ko bakunganirwa mu rwego rwo kuborohereza inshingano. Umwe muri bo yabwiye RBA ati ubu turacyandikisha intoki dusanga nko kwandika umwanzuro w'urubanza bishobora gufata igihe kirekire kandi byakaba byihuta. Ikindi ni uko badutekerezaho ati mu bijyanye n'ingengo y'imari ati kuko tujya tugira akazi kenshi ati ko kujya kuri tere tugakora nk'urugendo rw'ibirometero 15. Ibibazo bijyanwa mu buvuzi n'ibitabonewe ibisubizo mu nteko z'abaturage no mu buyobozi kandi bw'imidugudu n'utugari. Urukiko rw'abunzi kandi ruba ngo ku rwego rwa buri kagari ariko ari na komite kandi bujurire bagira ku rwego rw'umurenge. Imanza ziza imbere mu zo bakunze kandi kwakira nizijyanye n'amakimbirane ashingiye ku butaka n'imicungire y'umutungo ndetse n'abashakanye. Minisiteri y'Ubutabera igaragaza ko mu myaka 5 ishize mu gihugu hose abunzi bakiriye ibibazo by'abaturage 156,663 ibingana n'ibihumbi 52,247 bingana n'ijanisha rya 97% babashije kandi kubikemura mu gihe ibindi byoherejwe mu zindi nkiko nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishimangira. Hanyuma tugenda dusatira umusozo w'amakuru yacu yasoreze kuri iyi nkuru mbabwire ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yatangaje ko Leta Zunze Amerika zarekuye Abarusiya 2 bari mu itsinda bari batwaye ubwato bwari butwaye ibikomoka kuri peteroli buvuye muri Venezuela i Washington yari iherutse gufata tariki ya 7 Mutarama 2026 muri Amerika kandi yatangaje ko yafashe ubwato 2 bunini cyane bwari butwaye peteroli buriho amabendera y'Uburusiya ndetse na Panama. Ubwato bwafashwe bwa mbere n'ubwitwa Bella 1 bwariho ibendera ry'Uburusiya bwafatiwe mu nyanja Atlantique. Byavuzwe ko Bella 1 yahinduriwe izina yitwa Marinela kugira ngo rero Venezuela ijijishe. Ni ibikorwa byari kandi bigamije gushyira igitutu kuri Venezuela by'umwihariko mu guhagarika kohereza petrol mu mahanga kandi iki gihugu kandi cyarafatiwe ibihano. Kurekura aba bantu ni icyemezo cyafashwe na Donald Trump mu kubahiriza ubusabe bw'Uburusiya. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya kandi rirakomeza rigira riti twakire neza iki cyemezo ndetse dushimira ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwato bwari ibendera ry'Uburusiya bwarimo itsinda ry'abantu 28 babukoraho barimo Abarusiya 2, Abanyayukrayine 17, Abahindi 3 n'abandi 3 bo muri Georgia nk'uko amakuru abivuga. Mbashimire mbifurize komeza kugira ibi